Teman-teman, kita lagi in the play zone. Let's go. Daniel mau main play zone. Udah mas, udah. Ayo, putar. Ya, berdua. Mana? Ambil. Ya, Bel, mulai. Wah, 1-0, Majang 1. Ayo Majang, ayo. Ayo terus. Pintar, Majang pintar. Bisa nggak? Nggak ada di sini. Besok. Mau ngerti? Saya ngerti nggak? Wah, ini ada game candy, game sweet dance. Terus, oh ini ada game balon. Kita lihat sama pusat ya teman-teman ya.